Praise the Lord. Ia le tua le nitai au, whatalo whātu, ia le nganga whaaloalo, le nitai au, le tato ainga, whapito le whatalofa, ia ma le whaamania i le neia so sa o tina. Whapito lava mo tina ma lava o le lalulangi, tina e titono o tato ainga, tina o tato tina, ia o tina o lo tato mafuta, ia vi ia le atua, whaatai ono lo tato maua, ni tina o lo alolofa ma auna i le atua. Siri lo lato alofa i le atua. Happy Mother's Day this morning, so I greet all our mums in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. I also greet the brethren this wonderful morning as we come to celebrate not just our mothers, but also that we come to fellowship and worship our God this morning. O le au teita ina I tātou le tatalo, ia ona tātou mo whatasine ma ui le upo le tua le nitai au, tātou li foma tatalo. Sailo mātua tua I lo wanga le lei, I le nitai au, so se mea lava o lo mafuta ai le ainga o le whaatua tua, o lo mātou lo ngona ina lo pai o mātou loto te itua tasi. Nā wala I le ngaruenga lo nganga paia o lo whapeo na mafuta mai a te I mātou, I le aso ma le aso. Lo mātua tua whaapeo na whaamawhanawhana ia te I mātou, whaapeo na whesoasoani ia te I mātou, whaapeo na whaamanatu ia te I mātou, mea malawa, nā o awina I mātou e Yesu Keriso e awala I lawa whionga pa ia. Le nei wato e mafuta lo whanau le nitai ao, I lunga o pena te whailangi, I te tonu o maota malawa, I te tonu o mātou a inga, leli e o le nganga lava ina ia whaafo I le vininga I lawa whio. Le taimi le nei, le mātou whaalongolongo I lawa whionga pa ia o le upu e au ngā e awa awina ma awa ina I mātou e whaatonu, e whaapoto, ai I mātou saunia I mātou mō ngaluenga le lei malawa ua e saunia mo I mātou. Whaftai le nitai au saunia pēr loto o lau whanau, ia vea ma ele le lei ina ia pa ua I le whatua lau upu, whamanuia mai fo I lo mātua tua, I le au o auna, I le launga ina o lau upu, I le nei tu la se yo o lava I le whai uina, ai fo I le vi inga I lau whio, e ala atu le mātua tatalo ia Yesu Keriso lo mātua li ima lo mātua whaola, and we all say, Amen. Amen. Ia le tua, le tai au le nei whamanmole o le asu e whatasi melo tusi I le Efeso, au lona mta upu mua. Ia le tua na ua whaapea o na tātua au lia mai le nitai au fōu ma le matango fie. Ai mese fōi o lo o tātua wa ngai atu I se mata upu fōu. I se tusi fōu o le awhionga pa ia le atua. Whaapea o na maea o na tātou whenga iai I le tusi a le Ioane. Ia o le nei o le anganga ina ia tātou wōpea I le awhionga pa ia le atua. Ina ia whaapea o na whaaopenga ina maawa o ina I tātou. O le nganga foi I le tusi leo Efeso, ina ia whaapea o na waaba ai whaatasi tātou lea ekalesia. Pese ale whina ngalo a le atua, mō lana ekalesia, I le awa o mai o lana upu ia te I tātou. So this morning we find ourselves in a brand new book, in the book of Ephesians. And as a church, we want to journey together and understand the will of the Lord and the will of the Father for His church. And this is a beautiful book that helps us guide through what the Lord's will is for the church. And praise God that we can have this opportunity to be able to go through verse by verse, chapter by chapter, sometimes word by word, and understand the Lord's will in regards to the church. So o le tai au le nei, o lo tātou wāngai atu I le tusi lea o Efeso. O se tusi e whātatau I le ola soifua o le ekalesia. O po o taua fo'i o le tino o Keriso. So this book Ephesians has a strong theme around the church, otherwise known as the body and the body of Christ. O le avea fo ile nei tusi e whai matai a te I tātou. Pei ona o whai pe atu, ina ia tātou wa ai ma tātou I loa le whina ngalo o le atua mō lana ekalesia. I le tusi la lea Efeso, o se tusi matamofie e au mai ai a te I tātou, pe whaamatala I a te I tātou, le tino Keriso,
le fina ngalo o le atua mo le ekalesia. Whapea ona whaeloa mai e Paulo i le mata upu i lana tusi atoa lea, pi o le tusi atoa lava, e aunga ngai i le ekalesia. I vaenga ese o le ekalesia, i whaatu langa ina o le ekalesia, i le o langa o le tangata whaatu atua, wa avea matamata o le ekalesia po o le tino keriso. So this whole book of Ephesians we're going to look at over the next, I say, few months. We're going to understand the role of the church, the role of the body of the church, the role of believers inside the church. And Ephesians and the letter of Paul to the believers in Ephesus gives us a really beautiful look into the will of the Lord in regards to the church, otherwise known as the body, otherwise known as the body of Christ. Amen? The body of believers. O lo whaalua mai e Paulo i le winga i le ekalesia. I mta upu e tolu i whai upu e tolu. O le ekalesia po o le tino keriso. O le mea sa lilo. I lona whai upu e whawha mai o le upu ia keriso sa lilo. I le tolu mta upu e ono o lo whaapea ona iai wha mai. O le mea sa lilo. O le avea mu ese masuli whaatasi matino e tasi. O le winga o le ekalesia, po le winga o le tino keriso, po le whaapotopotonga o e whaatuatua. O le mea sa lilo. Whamai le mua muapura nito mta koe lua whai koe fitu. Whamai aipe tai mātou te tautala atu i le poto o le atua i le upu lilo sa na atia. Na tō fia e le atua ana mua lava. E iai vaenga o le whea ngai, e iai vaenga o le fina ngalo o le atua, e lei loa e se tasi. Amen? Amen. E iai vaenga o le fina ngalo o le atua, e lei loa e le au whaatuatua o le whea ngai tuai. Whamai sa nā tia. Ale tusi e Paulo i le ekalesia I Korinito. Ma whape atu ana upu. Whamai o le upu sa lilo sa nā tia, na tō fia e le atua ana mua lava. O le ekalesia, o le mea sa nā tia, e le I loa e le au whaatuatua o le whenga tuai. E o ia I utaia la tau te le I loa. Ai whamai le tusi a Paulo ia Efeso, tolu mta koe tolu, o le mea sa lilo. Tolu mta koe whai koe whamai, o le upu ia keriso sa lilo. O le ale mea sa lilo, whamai o le avea o nuku ese, masuli whaatasi, matino e tasi. E whape whea, o le avea lea ma tino o keriso. Le ale siona vinga, e avea ma ekalesia. Po le whapotopotonga o le au whaatuatua. Whamai le whaipu se fulu o na mta koe tolu, whamai ia I loa nei e a li I sili ma whai pule I mea o le langi, I le ekalesia, whamai o le poto winga ese o le atua. Le mea le sa lilo, sa na o le atua, sa I le fina ngano o le atua. Ai whamai ua whaailoa mai le poto winga ese o le atua. Ina ua tu whaatasi, yutaia, manu ese, e whai masuli, pe whai maainga, o le whaatuatua. Lea lawa iaita ua le tai au le nei. Praise the Lord. Amen. In chapter 3, verse 3, it says that this was a mystery. Yeah. So it talks about the mystery. What is the mystery? It says in 3 verse 4, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. The mystery was, in verse 6 it says that the Gentiles should be fellow heirs of the same body. Praise the Lord. Amen. The meaning of the word mystery here is that things that weren't revealed before its time. In 1 Corinthians chapter 2 verse 7, Paul says, but we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. You know, the church and the body of Christ as it is today, in the days of the Old Testament, were not known.
There are things that are in the will of the Lord that are a mystery to us. We will never understand the greatness and the vastness of our God. But this morning, as we head into the book of Ephesians, we understand that this book gives us the will of the Father and the will of the Lord in regards to His church. But the church was a mystery. It was unknown to anybody, let alone the Jews. But in chapter 6, it says that this was the mystery, that the Gentiles should be fellow heirs. The Jews never knew that the Lord's plan was ultimately to bring together those that were two to become one. That the Jews and the Gentiles will become one. That they will become fellow heirs. That they will become part of the body. That they will form the church. Praise the Lord. O le upu le ekalesia, e sau mai le upu e leni e olona winga o le vavae ese mai. The winga o le upu ekalesia. The meaning of the word church comes from the Greek word ekalesia, and the meaning of that word, ekalesia, is called out, to call out. So atatou mana tunatu I le winga tonu lava le upu le ekalesia. O le winga le ekalesia, o le whapotopotonga, ua vavae ese mai. Le matango fia I o le fina ngalo le atua mo le ekalesia. So that the church is Christ's earthly body. O le ekalesia, o le tino, o ke riso, o lo iai I le lalolang. Le whapotopotonga o tangata wha tuatua. O le siwa inga tātou te maue le tusi lea Efeso. O le atatou wa o wina ma whaita wina, tātou te ilo ai, le o loa whaulai o le atua ma le fina ngalo ma lona tumu ato atoa mo le ekalesia. We also see that in the church, we see that God provides for His church His richness and His fullness. So I le ekalesia o lo whaapea o na le ekalesia ma le fina ngalo o le atua mo le ekalesia. Tātou te wa ai le o loa whaulai ma le tumu ato atoa o le atua mo lana ekalesia. Be mo le au whaatuatua I tutongu o le ekalesia. Ma tāpu mua whai koe fitu whamai o le o loa whaulai o lona alofa tūnoa. Tāu koe tolu whai koe walu whamai o le o loa whaulai o ke riso. Tāpu mua whai koe suma walu whamai o le whaulai ngā mea le lei o I lona tō whinga. Whai koe suma le ono tāu koe tolu whamai e tusa ma le whaulai o lona vi inga. So atatou mata I le fina ngalo o le atua mo lana ekalesia. O le tumu ato, o le o loa whaulai ato o le atua, o lona fina ngalo ina ia tuu I lona ekalesia, e tuu I lana ekalesia. The richness of God the Father, His whole intention for the church, the body of believers, is that number one, it's the riches of His grace. We see that in verse 7 of chapter 1. We see that in 3 verse 8, it's the riches of Christ. In 1 verse 18, it's the riches of the glory of His inheritance. Samoan o lana to whina. And 3:16, it says the riches of His glory. So o lea lofa I le tamama le atua I le mea sanatia. O le ale mea lea, o le ekalesia. Le lewa mai o lona o loa whaulai na te tuuwina I le whapotopotonga o tangata whaatuatua. Whamai le ngata I le o loa whaulai, e whamai o lona tumu ato atoa, o lona fina ngalo lea mo le ekalesia. Whamai le tolu whai pesuma le iwa, whamai o le tumu umalava o le atua. Whamai le whai upuna suma le iwa o le au whai tawina. Ia I loa fo I le alofa o ke riso ua sili ese e le mai loa, ia whaatu tumuina o tau I le tumu umalava o le atua. Amen? A whamai le whawhai pesuma tolu, whamai a o mea umalava, whawhai pesuma tolu, sorry. Se ia tātou o atu I tātou umalava ma le loto matasi I le whaatu atua, ma le loa le lei o le alo o le atua, ina ia whai matangata matua ia oo I le fua o le o matua, e te tau ma le tumu o ke riso.
So e le ngata I le tumu ato atoa o le atua, ai le whai mewa pasuma tolu mta koe wha, e te tau ma le tumu o keriso. Ai wha mai le lima o lona whai pasfuru ma le valu, wha mai au o fwoi nei o nā o tau I le waina, o le mea e ula vale ai, a ia wha atu muina o tau I le nganga. O le tumu ato atoa o le atua tolu ta sipa ia. Lea lo fina ngano le atua, e tu uina I lana ekalesia. I le tumu lava o uma lava o le tama, le tumu o keriso, mata koe whawhai pe suma tolu, ma ia whatu muina o tau I le nganga pa ia. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Not only that God's intention is for His richness, His richness for the church and the believers in the church, but also His fullness. Because it says there in 3 verse 19, I'm just going to read some of these verses out. 3:19 says, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with the fullness of God. Second, 4 verse 13, it says here that till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Praise God. Amen. God desires to put all of His fullness, the fullness of God, the fullness of Christ. And then 5 verse 18, it says there, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Yes. Praise the Lord. Amen. That the Father's intention, that the Lord's intentions for His church, that not only that it was a mystery, but His whole, everything for the church is His richness for the body of believers, the body of Christ, and His fullness for the body of Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Ele ngata ele o loa whaulai, a lona tumu ato atua, o le fina ngalo leo le atua, mō lana ekalesia. Matango fia ia o le tusia Efeso a. Le a tatou vaava ai I le fina ngalo ato atoa o le atua, mō lana ekalesia. O lona fina ngalo atoa le tuina mai ai, o lona o loa whaulai. Ele ngata ile whamai o lona tumu ato atoa, ina ia whaapea o na whaaupenga ina ai, le whaapotopotonga o le au whaatuatua. So the church is not only a mystery that our forefathers didn't know in the Old Testament, or the forefathers of the Jews didn't realize. But in the bringing together of the Jews and the Gentiles, God created and birthed the church. Amen? O le fesili, ai se a, tātou te maua foi le tusi a Efeso le mafua anga. Ele ngata I na ia au maia le mea sāna tia, ma sā lilo, o mea malava I lona fina ngalo, o lo fina ngalo le atua ina ia tuwina ma whaavaina, ma o lona tumu ato atoa, o lona o loa whaulai ina ia whaaupenga ina I le ekalesia. Ai o le mafuanga, o lo tātou maua fo I le tusi leo Efeso, mafuanga mua, ona o lona alofa tūnoa. Whamai whai mua, o le apostola Yesu, o au Paulo le apostola Yesu Keriso le fina ngalo o le atua, o la tusi le nei, le aupa ia o Efeso e whaatuatua, ia Keriso Yesu, ia te oto, le alofa tūnoa. Lua whai koe fitu, whamai ina ia whaalia le tupulanga atali, le siri ese o le whaulai, o lona alofa tūnoa. Amen? Mafuanga lona lua, ona o lona manuia. Whamai ia te o tau le alofa tūnoa, male manuia. Mafuanga lona tolu, o le pule tūnoa, o lana pule tūnoa, mua whai koe lima, whapea wana tō whia tātou wana mua, ina ia vea matama whai mana, ona o Yesu Keriso, e tusa ma le pule tūnoa, alona fina ngalo. Le ale si mafuanga lo fina ngalo ia le atua, wha o lona vi inga. Mua mona whai koe skuma le lua, ina ia vea I mātou maala e vi I ai lona mamalu, whai koe suma wha, o le wha maoni o ia o lo tātou tofi,
Se ia iu ina whaaola, ina e ua whaatau ina ia vi ia ai lona no manu. 5, ona o lona alofa, lua, alona whai pue wha, a o le atua, wa iai le whaulai o le alofa. Ona o lona lava alofa tele, na ia alofa ma iai a te i tātou. Ma nei al mafua anga na o le fina ngalo le atua mo le ekalesia. Ona o lona lava alofa. Whai pue sfulu o iai leisi mafua anga, ona o lana ngalu wenga. Whamai whai pue sfulu, a wā o lana lava ngalu wenga i tātou. Amen. Na whaia i tātou i a keriso Yesu. Ina ia whaia ngalu wenga le lei. Leisi mafua anga ono a fitu o lona nganga pa ia. Tolu a lona whai pue sfulu ma le ono. Ina ia fua ina mai ate o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ina ia whaamalosia o tau i le mana e lona lava anganga i le tangata i tutonu. Lesi mafuanga o lona tongiola, 5 o lona whaipue lua. Whamai ma ia savavali le alofa, whaapei o ke riso foi na ia alofa mai ia i tātou. Wana foa i mai foi e ia te ia, e sui ia i tātou, o le tau langa, ma le tongiola i le atua. Ma le mafuanga muli o te fia umaia, o lona ofu tau a te otoa. Le tātou te mau il whai upu e se furu ma le tasi ma whai koe suma tolu o nta upu e ono. Whamai ia ofu o tau i ofu tau a to atoa mai le atua. Ina ia o tō ma whai o le te e atu i tō whiti a ti a polo. Suma tolu. O le mea lea i o tō tango ai ofu tau a to atoa mai le atua. O le mafu ana lea o le alofa o le atua. Le mafuanga le mea sa lilo manatia i lona fina ngalo o le ekalesia. O le ekalesia o le whaputupotonga o tangata whaatuatua ua vavae ese mai. Vavae ese mai fea. Mai le lalolani. A lela o tato mata i lona tumu atoatoa o lona o loa whaulai na ia iai lona fina ngalo le ekalesia, le tino ke riso. A leo tātou vavai foi, o le aha o awina foi tātou i le mtau po Efeso, i le mafua anga. So not only God provides his richness and the fullness to the church, all of this, why? Well, we can see straight away, it's because of his grace. Chapter 1, verse 2, and chapter 2, verse 7. It's because of his peace. It's based on his peace. Chapter 1, verse 2, it's his purpose. The church is his purpose. Chapter 1, verse 5 and 9. The church also is for his glory. Amen. Chapter 1, verse 12 and 14. Because he loves the church. In chapter 2, verse 4. In chapter 2, verse 10, it says that we are his workmanship. Praise the Lord. That part of the body, we are his workmanship. His Holy Spirit, it says in 3 verse 16. That also, he talks about the church because his son sacrificed himself for the church. Chapter 5 verse 2. And in chapter 6 verse 11 and 13, he talks about the full armor of God. He even equips the believers in the church, the body of believers. So, i tātou te vavai ai, peo se whaafelo inga leo le tātou mta upu a, ona ina ia mana malama i tātou i le tusi leo le Efeso, o le alofa ato atoa ma o le fina ngalo ato atoa o le atua. Na mafu ai o na whanawina le ekalesia. Le mea sa lilo ai whamai le whai koe ono na malo mta koe tōru. Whamai ia vea nu ese masuli whaatasi, matino e tasi, ma ia tofusia whaatasi, i lana sa fola mai, ona o keriso i le tala le lei. O mea malawa, na mafua ona o mai le ekalesia, ma whanawina le ekalesia, ona o keriso. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So o se vainga na no fia ta fata atia tu mo tatou i le tai au le nei. A o alu le tatou folonga i le tusia Efeso, ia e loa, o vaenga uma lava o mata upu te itasi, e whatatau i le ngaluenga
ale ekalesia, ale tino keriso. Praise the Lord. Amen. This morning, so that's like an introduction for us, a bit of a 20-minute introduction to the book of Ephesians. Amen? So that we understand that the whole heart of this particular letter, even though Paul is writing it and labeled it a letter to the Ephesians, but it's a letter to all of us that are part of the body, that are part of the church, that we are the ekalesia, that we have been called out, that we are a part of the body of Christ. And that's what we're going to be learning over the next few months. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So tato mo tato tusi fai tau le tai au le nei. O le fai mua ma le fai uku e lua o te fia tala noa i le tai au le nei. Le a mata i le tato me ta uku. Lea la ua whaata ati atu i lo mafo fau. Le winga ma le mafo ango le tusi. Ai le la tato a mata i le tai au le nei. O le fai mua ma le fai uku e lua. Tato fai ta whaata si mai wha mole ia l'apostolo di Gesù Cristo il finale le atua la tusi le nei le aupaia o i Efeso o e fatu tuo foia Cristo Gesù e ia te o to le alo fatu noa ma le mania mai le tuo lo ta tsama a tuo ma le di Gesù Cristo. Ephesians 1 verse 1 and 2. This is what we will be looking at today. Verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ole tusi lea Efeso, ole tusi na tusi e Paulo a o iei o iei whale pui pui. Ile baenga muli o le soifua o le nei tangata na tatu ilo ai sa whapeo na whaafale pui pui inga o iei Roma. Ma ngai atua ia o ia ilona oti. Ai o tatu iloa na tusi I ekalesia ese. O se tasi fo ila nei o tusi na ia tusia. Ile au whaatua tua I Efeso. O le ekalesia fo ileana a mataina e le apostolo au iei o ia ilana malanga lona lua. So manatua e tolu whainga malanga Paulo o wala a wina o ia ina ia whaapeo na awe le tala le lei inu ese. Sa amataina le ekalesia le ungali o akula mapisila. Amen. Sa ave foi Paulo maulua I whaiwhi awo le ekalesia le a tolu tausanga na mafutai o ia ma le ekalesia. A ina wa ese ia Paulo na tuu wailea o lo na tali I whaaleanganga o Timoteo. So o Timoteo la lea na tusi atu wai Paulo ila na tusi a Timoteo a o whaiwhi au Timoteo I le ekalesia lea I Efeso. O se tasi o ai malosi I ana puleanga whaavao malo ma na whiwhatawa inga. So ole nuu e telea na tupe e mau o loa e malosi ole ai malosi. Whamai fui ole nuu lea sa malosi I o lato tu ma o lato wanga ma tapua inga I o lato tupua. Lato tupua wha Roma, ma tupua wha Eleni. O le kalesia fo I le Efeso, o le kalesia lea sa tato te mau le tusia wha alinga, o le unu ai tusi lea Yesu Keriso I le a ngelu po le whaiwhi au I Efeso. So this was the first church in the book of Revelation. So just to give us a bit of context, this letter to the church and the believers in Ephesus was written from prison. So I imagine that if any one of us were in prison for the gospel, we would be encouraged to write letters to encourage the rest of the believers. Amen? Because that's what Paul was doing. This church was established on his second missionary journey. And this church was probably started by the couple Priscilla and Aquila. Paul pastored at this church for about 3 years. And after Paul was the leader of the church, then his spiritual son Timothy became the leader of the church, in which Paul writes to Timothy, his letters to Timothy, while Timothy was the leader of and the pastor at this church. We also see that the church in the actual city of Ephesus was a strong city economically, so they were very rich, they were very wealthy.
and they also had political powers. But they also were worshippers of their own idols and their pagan festivities and their worship, and we see that from this particular church. So we also find that this is the same church that's in the book of Revelation, in which Jesus Christ sends his letter to the 7 churches, and Ephesus is church number 1. So we see that, and so that just to help us understand this church, the time it was written, who it was written to, and the believers that we understand to be there. And the tatou whaita winga le tai aole nei, le whai mua, ma le whai pue lua. O le manatu mua, e lua lava manatu tatou te tilo ai ile nei tai ao. O le manatu mua o Paulo, le apostolo. The first part of our sermon today, we'll be looking at 2 key parts from these 2 verses, is Paul the apostle. Le whai mua lo whapea o Paulo. Manatua o Paulo lea ilona ingoa o Saulo o ia sa whaasawa i le ekalesia. I le mtapu e iwa ngā luenga o lo whaapea o na iai le upu a le atua ia Anania, ma whaapea atu le atua ia Anania, alu ia Saulo. Ma e alu ma e whahea o lima i lunga o tangata lea, a wā o le ipu lava o ia ua filia mau, e momoli lo ingoa inu ese. Ina ngā luenga e lua suma le lua, alona whaipe suma tolu, se o whaipe suma le 5. O lo iai upua Paulo whapea. Na moli mawai Paulo i le teimi na liu ai pe li liu wina e lona o langa a. Whamai upu, o upu ia Anania na whapea ia te ia. Lo usoe Saulo, i nātu e wa aia, o na ova ai atu lea ia te ia i lea lava i tuaso. Na whai mai foi o ia. Ua tōwhia oe e lea tua o tātou tamā, ia e loa lona whina ngalo, ma e wa aia le ha miotonu, ma ia e whaalongo atu i lona siufofonga. A wā e whai oe mana moli mau, i tangata umalava, i hia mea na e wa aia, ma e whaalongo i ai. So le wala awina o tangata leo o Saulo, po o Paulo, na wala awina e ia e Yesu Keriso. O upu fo ia na tātou whaalongo e le tusi lea ngā luenga, o upu Anania, ina ua awina Anania e le atua, ni anu e whaapea o na whaamautuina i le loto ma le whina ngalo o Saulo, o ia o le a wala awina, ma whaongaina e le atua, e momoli lona tala le lei, i whea, i nu ese. So in Acts 22, verse 13-15, we read Paul's own testimony about his conversion. And we see that in verse 13, Ananias, in the story of Paul's conversion, he was the man of God that the Lord sent to Saul. And these are Saul's words about Ananias coming to him. And it says 13, 14, 15, Acts 22, it reads this. Came to me and stood and said to me, Brother Saul. Remember, this is Paul's other name. Saul. Receive your sight. And at the same hour I looked up at him. Then he said, the God of our fathers has chosen you that you should know his will and see the just one and hear the voice of his mouth. For you will be his witness to all men of what you have seen and heard. So, o le tangata lea o Paulo, o tātou i loa, o ia o le tangata na wala awi na whaapitoa mo le aveina o le tala le lei i nu esi. Mana ia fo ia le wala awi na o le tangata a. Paina na lua, whamai o au o Paulo o le apostolo a Yesu Keriso. O le apostolo e lua o na whaawingaina pea au mai e te tono le tusi pa ia. O le whaawingaina mua, o le apostolo e whaatatau i le au apostolo e to asfuluma le toa lua a Yesu Keriso. Whaapea ai ma Paulo. Amen? O le winga lona lua, o le upu lea apostolo, e iai lona winga lautele.
o le winga o le upu lea, o le tangata ave feau. So ia mai tau mai le leia le iau whaawinga ina o upu ia au apostolo, ma le apostolo ave feau. So e iai le apostolo o lo iai le au soa Yesu Keriso to sfuru man to lua, lea na maliu yuta, ia atu e whaatu mai matatia, i le tusia ngalwenga. E whaopopo iai mao fiai, ma le apostolo o Paulo. Au lesi o na winga o le upu apostolo, o lona winga lautele o le ave feau. So there are two definitions in which we can define the word apostle in scripture. The first definition of the word apostle is given specifically to the 12 apostles of Jesus Christ. We know that Judas, he left and he betrayed the Savior and he was committed to death. And then they replaced him with Matthias. In addition to the 12 apostles, we also have Paul, and that's who's writing the letter. Praise God. Amen. The second definition of the apostle that we find in scriptures is a more generic definition in the fact that the meaning of the word apostle is one who is sent to deliver a message. So we just need to understand that as we go through and we read scripture, that we can define those two definitions, right? Ina ia malama i tātou, e iei le esenga o le apostolo o Yesu Keriso, a iei fo i le siwinga o le apostolo ave feau. O le apostolo, o le siona winga o i tātou o malava, o lo iei le tātou tofinga, tātou te oe ave le feau. Momoni le feau lea, momoni feau le tala le lei. Ai leo tātou o le tofinga o le au apostolo a Yesu Keriso, mai tau mai le esenga. Amen? Amen. Ina ia whapeo na mana malama le lei tātou. Whamai le kalatia mua alona whaipu mua. Whamai Paulo, o au Paulo, o le apostolo, e le mai tangata, e le i tō fia foi e se tangata, a o Yesu Keriso, ma le atua le tamā, o le na toi whātuina mai o ia, Ie ua roti. In Galatians chapter 1, verse 1, Paul gives a clear definition of his and confirming his own call to apostleship. He says, Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Amen? So, olo manino lama le au mai e Paulo olo na vala awina, o ia o le apostolo. Mua koranita o lona tā koe sfulma le lima, whai koe fitu, ma le whai koe valu. Whamai le upo a Paulo i ona toa i loa lea o ia e Iakopo, ona i loa lea e le au apostolo uma, e muli lava ona i loa o ia e au nei, e peisea i se tama whanau le au. Iwa, a wā o au o le au pito e titi o le au apostolo, e le au ngā o na taua o au o le apostolo, a wā na o sau wā atu i le ekalesia a le atua. Peo whai upu e whaamauni ai, lona tofinga o ia o se tasi o le au apostolo a Yesu Keriso. Maua mai a. Amen? So just to help us understand that the apostleship, the 12 disciples of Jesus Christ, but then we also have the general definition of an apostle, a sent one, or a little a apostle. Yeah? Amen? O le si foi me mawhai na tātou wāwai ai, o vāenga e whaamauni ai le taua o le ua taua ma apostolo o Yesu Keriso. E mawhai ona vāenga I vāenga se tolu. O le ua taua o le apostolo o Yesu Keriso, e tolu ona whaamauninga e tatau ona whaamauni ai, o ia o le apostolo a Yesu Keriso. Mua. O le ua taua ma apostolo o Yesu Keriso, e au ina vaai tino o ia ya Yesu. Amen. I le taimi na whaapea o na whai erenga luenga Yesu I le lalolangi. Malona toe tu mai, ngā luenga skulu, whai potolu skuma le iwa ma whasfulu. O moli maufo I mātou I mea uma lava na whaia e ia I le nuu o Iutaia a toa ma Yerusalema, upuia Peteru.
O le na fasio tia foie I lātou, I lo lātou whaatau I le la au. O hia na toi whaatuina e le atua I le aso tolu. Na mana whaalitino ina o ia. So nefa mai peteru, o moli mau fo'i I mātou. So the first qualification of an apostle of Jesus Christ, we see in Acts 10 verse 39 to 40, is that an apostle needs to be an eyewitness of Jesus Christ and the risen Lord. Yes. Amen? Amen. So the first qualification of an apostle is to be an eyewitness. Verse 39 to 41, chapter 10, it reads, and we are witnesses. This is Peter speaking. We are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on a tree. Him God raised up on the third day and showed him openly, not to all the people, but to witnesses chosen before by God, even to us, who ate and drank with him after he arose from the dead. So the first qualification of an apostle of Jesus Christ is that they are eyewitnesses of Jesus Christ and in his risen form. 2, ole whamaninga lona lua, lātou te ole apostolo Yesu Keriso, ole ngata I newa aitino ya Yesu, ai lātou te mawhai o na whaia o vāwenga. Amen. So ngā wenga lona mta apue lua, whai pue whāsro matolu, o lo iai le whai tau whapea, ua o le fefe, ua o foi le fefe I tangata uma, ua whaia ele au apostolo, vāwenga, ma whaailonga, e tele. Lua koronito alona mta apue sefulu ma le lua, whai upue sefulu ma le lua, o lo iai le whai tau whapea. Na whaia lava whaailonga o le apostolo yate o tau I le ono sa I uma, Paulo le tautala, I whaailonga, ma vāwenga, ma mea mana. So le whaamaninga lona lua o le apostolo a Yesu Keriso, apostolo sefulu ma le toa lua, ma Paulo, Momua, va aitino ya Yesu Keriso, ma Yesu lena toi tu mai. Alena va ai e Saulo, po Paulo a. O Yesu lava na vala awina Paulo, I le ala I tama seko. Lua, fa mai o le apostolo Yesu Keriso, la to te whaatino ina vāwenga, ma mea mana. So lea fui wa tatou I loa I le soifua le au apostolo. Lea fui wa tatou I loa le soifua o Paulo. Na ia whaati noina ngā luenga ma vāwenga. Ma le whamauninga rona tolu. O le tofia o le au apostolo Yesu Keriso e le anganga pa ia. So the third qualification of an apostle of Jesus Christ is that they are chosen by the Holy Spirit. Yes. Amen. Lena tatou ba ia, I le awhiawhi au pitoto. Amen? So I o tatou mata, ma tatou tilo, I le tofinga le whamei Paulo le whaipu mua, o a o Paulo. Whamei ole apostolo a Yesu Keriso, I le finangalo o le atua. O lo iai le Efeso alo na mta upue lua. O lo na whaipue sfuma le iwa ma whaipue lua sfulu. O le nei, e le tui tangata ese o tōpo e wau mau, au anu whaatasi ma le au paia o le ainga foi o le atua. O lo ua ati nae I lunga o le whaavae, o le au apostolo, o le maatuli manu, o Yesu Keriso lava lea. So o le ngā luenga le au apostolo a Yesu Keriso, na veala lātou ngā luenga e whai ma whaavae o le ekalesia. O le ulua I ekalesia. So the apostles became the foundation, and they laid the foundation of the birth of the church. So hence the reason why they needed to testify and qualify that they saw the risen Lord, they fellowship with the risen Lord, they could perform miracles. O le ale mafuanga o le whaatinonga o vāwenga e so'o po apostolo a Yesu Keriso. Na ele iai le tuspa ia mai lātou a. Paula va leo le awala e mawhai e ona whaamau nia la lātou maui a Yesu Keriso. O le whaatinoina o vāwenga. So le mafuanga la lea o le iai o vāwenga I le vaitaimi o Peteru ma Paulo. Ai sea, le tusi a tonga luenga, o le tusi o le whaabaina o le uruai e ekalesia. Lele whamei no le Efeso alon ta koe whawhai koe sumatasi. Whapeano na whaitawina. Na ia tuina mai foi nisi e whai ma apostolo
o isi e whai ma perofeta, o isi fo i e fola le tala le lei, o isi fo i e whai ma leo a toa ma wau. O le vai ina tonu o le ekalesia, na a mata mai i le whaagaya le ekalesia oai, o le au apostolo ma perofeta. Amen? Amen. Ina o mawai atu a tatou ia apostolo Yesu Keristo na whaavainga le ekalesia, o na tatou ho o mai lea, I isi vainga le ekalesia oai, o fue fola le tala le lei, o isi e whai ma leo a toa ma wau. Vainga lana, o loo ngā lue pēr I le taimi nei. Ale ngā lue ale au fola le tala le lei, ale ngā lue a fo I ale au leo, ma le au wau. Praise the Lord. Amen. Ina ia whamalolosia le ekalesia. So, o le apostolo leo o tala no mai e Paulo, o lo whaamaunia ia te itato o ia lava o le apostolo a Yesu Keristo. Amen? Amen. So, that, Ephesians chapter 4, verse 11, I'm just going to quickly read, and it says there, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So we begin to see in the book of Ephesians that there's a clear structure and organization that God has put into the church, beginning with the apostles of Jesus Christ and the prophets. They were ultimately the foundation of the birth of the church. And as the centuries have moved on, 2,000 years later, we come to the current form of the church, and we no longer have the apostles of Jesus Christ, but we still have some of those functions in the church. What are they? The evangelists. And we also have the pastors and the teachers. The purpose of the miracle workers of the apostles was so that the first century church has confirmation of what they were witnessing about. Amen? Amen. But now that we have the Word of God, we no longer need the miracles and the signs and wonders, but we have the Word. And that's why we still have the teachers and the preachers and the evangelists, so that we can continue to share the gospel and continue to build the faith of the believers who are part of the church. Can we say amen? Amen. Aina mun muli o tatou la anga le tai ame nei. Maua le whai upu e mua, ma le whai upu e lua. Whamai Paulo, o ako Paulo le apostolo Yesu Keristo, I le fina ngalo o le atua. O lau tusi le nei, I le aupa ia o I Efeso. O e whaatua foi ia Keristo. Tauwhi mai nā. O le vaina lo na lua o tatou la anga e whai winai. O e whaatua. So this whole letter to the church in Ephesus, the believers, and the letter to the Ephesians, the church in the Ephesians, is a letter to the believers. O le tusi e a ngai I le au whaatuatua. Nā le whamai Paulo, o lau tusi le nei, I le au paia. Amen? O le au paia, o I lātou wa whaapaia ina I lātou e le atua, e tusa malona fina ngalo. So Paul writes there in the first verse, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus. Who are the saints? The believers. Yes. The saints here refers to all believers that believe in Jesus Christ. Amen? Amen. We don't have to do anything to be saints. Once you believe, God makes us holy through the righteousness of His Son. So we are all called saints. Amen? I le ngadwenga nam tau koe luas ngadwenga e suma le lima. Thanks, Ma. Suma lima vai koe valu ma le iwa. Ma mo maua e lutu si. Acts 15 verse 8 and 9. I'll read in English and then I'll get Mum to read in Samoan. So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us, and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. There, it's God who does the making holy part. Amen? He's the one that makes us saints. O le atua nate whapaiaina I tātou. Lana ekalesia. Amen? Mam whamun mo le whaipue valu ma le whaipue iwa.
Let's for you, this in a field of so. Woman, we are so ilona for Yato Lena, Yate Lato, Bay Tato name. When I live, I say, for you, Tato, my Lato, ilona, Fatma, Olato, Loto, Ilefa, Atua. So ole atua lava e ana le ngaluenga ole whaapa ia ina o lana ekalesia. Praise the Lord. Amen. So, o vaenga mō mua, o e whātua tua, o tangata ua taupa ia ina, o le whamai paulo, o lau tusi le nei, i le aupa ia i Efeso, vaenga lua whamai, o e whātua tua. Fo ia Jesu Keriso. So, i ele vaenga le atua, o ia leo lo whapa ia ina i tātou. A e fo inga luenga tātou. Whamai ia paulo, o e whātua tua. So, he not only writes to the saints, but he also says, and the faithful in Jesus Christ. The faithful is our part. Ina ia whapea ona whātua tua i tātou ma whaamaoni. O e ele ngaluenga tātou e whai. Lefa mai ele mua Peteru a lona mtaupu mua. A lona whai pua lua sumatasi. O lo iai whai tau papea. O e whātua tua i lea tua. Talu o ia na ia toe whātu mai ia te ia na ie oti mana avatu le mamalu ia te ia ina iai le atua lo o tau whātua tua ma lo o tau wha moi. Mana ia una Peteru a whamai ina ia iai i le atua lo o tau whātua tua ma lo o tau wha moi. Uso matua whawhine. E tau wami o tonu, le whamai kalatia, e tau wami o tonu ina le tangata ami o tonu, o e ola le tangata ami o tonu, i le whātua tua. Praise God. Amen. So, Paul is writing to the saints. We have been made holy by God himself. Amen. But then he also says, and to the faithful. That's our part. Praise the Lord. Amen. That we continue to put our hope and trust in the Lord. Being faithful. Amen. So, o leo tato whanongonongo i nei tai au, I vaenga, malawa lo fina ngalo ai lea tua mō lana e ekalesia. We have so far heard this morning that God has this great, amazing plan for his church. And he's about to unpack that for us as we go through the book of Ephesians. But he's also called those the foundations of the church, the apostles of the church, right? But now in our days today, we continue to have the evangelists that continue to share the gospel message. All of us should be evangelists, right? But also have the pastors and teachers who continue to feed the sheep, feed the flock, yeah? So we continue to have them. But also the fact that as Paul writes to the saints and the faithful, we can also say that we also encourage you as saints and the faithful. Why? Because ultimately there's a blessing. The blessing is what we find in verse 2. What's the blessing? Grace. What's the second blessing? Peace. Praise the Lord. Amen. What's grace? Undeserving, unmerited favor. Grace is what you don't deserve, but you've got it. Amen? Amen. What's peace? Peace is God himself. Peace that surpasses all understanding. Amen? Amen. E ile whamanianga tātou te maua pēr whai o tātou o tangata, ole a ingo le whātua tua, ole tino keriso, tangata o taupa ia ina, ona o lea tua, tangata whātua tua whaamaoni, whamei e maua, e ile whamanianga. Whamanianga nei maua whai pue lua, whamei a, me iate o tō lea lofa tūnoa. Nā le wingo lea lofa tūnoa, o lea lofa tūnoa, a o tātou wangasala, na maliu keriso. Le lofa tūnoa, a tātou wangasala pēr, e alofa fua mai yoba. Lona alofa tūnoa, e le te tau ana maua e I tātou. A leo tātou a wina a, na muai whiwhiria o tō. Amen? Le si whamanuanga, o lona manuia, po lona while mu. Whamai, e iate o tō le alofa tūnoa, male manuia, mai le atua, lo tātou tama, a toa ma le alii o Jesu Keriso. O ai tātou, e alofa mai ai, le atua le tama, malona alo. Praise the Lord. Amen. Ai whawhitai I le atua. Praise the Lord. Hallelujah. Who are we that the God, sovereign God,
You know, it mentions there two of the triune God, God the Father and the Son. Who are we? We're but dust. But yet we receive grace and peace. Praise God. Amen. Amen. Fai wina tatum tākule nei tai au, i le Efeso e lua, fai koe walu o loo iai le moli mango le whaolatanga. Pa mei awao le alofa tu noa o whaola ina ai o tau, i le wha tua. E le mai ate o tau fo i lea, a o le mea ua fua ina mai e le tua. Lena tatu tala noa, nei e yanga, e le ai basa tatu nganuenga sa whaia. E le ai fwise mea le leia oe sa whaia ina ia manatu mai e le tua. Lei o lona lava alofa tu noa. The message that Ephesians 2 verse 8, and we'll get into these chapters later on, but Paul writes to the believers and he says, for it's by grace you have been saved through faith. So remember, grace is the Lord's part, the faith is the part that we play, right? That we continue to be faithful in his work, being a part of the church. Amen. That we're saved by grace, but once you're saved, then we got to work. Praise the Lord. We got to do something. Amen. That's our obedience. And it says that not of yourself, it is the gift of God. Praise the Lord. So amen. Praise the Lord. We look forward to this wonderful book. That was an introduction for us today, so we can understand, wow, what's the journey going to look like? And it's all about the church. Amen. So o tatou wa'awaiatu, o lea tonu ale le fua lea au mai mo I tatou I le nei tusi, lea lau tatou I loa nei o le finangalo le tama mo lana e ekalesia. Amen. Tau ini e whamanuia le tua I lau whaalongo le nitai au ono Yesu, tatou tūlai mai, tatou whai whaatasi I le tatou tatalo. Praise the Lord. Atai tai mai ai upo le ni tatalo. A vea mau lava tatalo, o le tatalo e te tuina atu ai I le atua le nei taimi mata mo fie o tatou whaalongo ai le upo a le atua, tatou tatalo. Lo mātou tamai o le langi, whaafetai tele, mō lau upu, o o whaalongo ai, I le nei tai au, le matango fie, o lo fina ngalo, I le mea sa nā tia, po o le ekalesia, vai e se ina mai, lea ua avea iau, whaatasi ma le aupa ia, I to tonu o le tino o keriso, o o whaalongo, o o langona, o te whaafetai atu ai, ona o lau upu, I le ni tai au, le nei foi tai au, o au, o le tangata, angasala, ai whaafetai, I lo, alofa tūnoa, e ala I le maliu, o keriso, malona toe tū mai, ua o tali tonu, whaafetai tele, I lo alofa mai, vi ia oe, e whaavavau, e whaavavau lava. Amen. Father, we come before you this morning. We're so grateful that we can gather together and hear your word. Lord, I pray for any of those who are here today, but also anyone who is listening. Father God, that our prayer is that you would draw them unto yourself. Our prayer, Lord, is that the word has been a seed that is planted, and we pray for good soil. Lord, and as they reflect on your word this morning, as they've heard the message and as they've heard the gospel message, Lord, that if they put their faith in Jesus Christ, they will be saved. And so, Lord, our prayer goes out to our friends and our families that are able to listen in, that they continue to turn away from sin and turn to you. That's our prayer, Father God. Your will be done now until forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Tatua lala mai lalo whaftai.